Ino nĩ mbica ĩrĩa yuma tauni-ini ya Eldoret hĩndĩ ya iceera rĩa mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Hĩndĩ ya iceera rĩrĩ kaunti-ini ya Uasin Gishu ĩrĩa nĩ gitumiro kinene kia munini wa mutongoria wa bururi William Ruto, Odinga nĩoire kamweke gaka gũtarĩria kioneki giake wona athurwo ta mutongoria wa bururi githurano kia mwaka wa 2022. Kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu na ya mwisho ni ya uchumi. Odinga akiuga utongoria mũru nĩguo ũtigĩte Akenya aingĩ magũmĩirwo nĩ ũkĩa nowe arĩ na kĩhonia kĩa mathĩna mao. Kuanzia mwaka ujao, jamii wote ambaye hawana mapato watakuwa kila mwezi wanapata shilingi 6,000. Tutaweka wizara ya vijana, Ministry for Youth Affairs. Tutakuwa na National Youth Commission, which will be dealing with affairs of the youth. Atacemanĩtie na mũingĩ wa mwena ũyũ, Odinga nĩagĩire na gĩikaro na atongoria kiama kia ODM na ciama ingĩ cia kĩũteti, kũrĩa okĩrĩire Ruto nĩ gũkĩrĩra thirikari ĩrĩa athurĩtwo nayo. Na sisi tukiwa Jubilee, we are very loyal to our boss, our party leader, His Excellency Uhuru Kenyatta. And then you are hitting at the same government. You are the cause of the problems, and you are yourself also now the ones who is now abusing and attacking that government. Hypocrisy. Odinga ningĩ nĩekĩrĩire nganja ũtonga wa Ruto kumana na mbeca iria akoretwo akĩruta makanitha-inĩ o ũndũ ũmwe na ikundi mwanya mwanya ta cia mbeũ njĩthĩ na atumia. Wanatafuta makanisa ya kwenda. Nilichelewa, nilikuwa nimeahidi nyinyi mimi nitakuja wiki ijayo. Ngia bana hii gari kwa bishop. Alafu sasa hii ingine yenu ya kazi ya hii mradi ambayo mnaanza hapa. Toka hapa naruka pale, naruka pale, naruka pale. In a month, I mentioned yesterday 100 million shillings in Harambee. The first salary is 3 million shillings, which I was earning as a prime minister. I know it. So where is these resources? Which companies do you own? Even Safaricom cannot afford that kind of luxury. Agĩtiriha iceera rĩake, Odinga nĩaikirie rĩtana kũrĩ mbeũ njĩthĩ mamũnyite mbaru kĩoneki-inĩ gĩake gĩa gũkinya thingira-inĩ wa iregi nĩ gũkorwo nĩ akamarũmbũiya. Nataka vijana wote ambao wanakubaliana na mimi wawe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Nasema wanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Sawa? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Nyinyi vijana mujikane kabisa, mchukue kura. Siku ya kura mtoke kwa wingi, mpigie kura baba. Tuko pamoja. Ngĩribotera Kameme TV, njĩta